أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo weltanade o Allah taguɗo en wi'uɗo khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. kanko woni taguɗo mayde nden yelti kadi tagi gurdan ɗan fiyo jarribo en o anda ko hombo e meɗen ɓurata moƴƴingol golle. yo Allah waɗu en fo meɗen haray moƴƴinayɓe golle. haray ka angal juutingol inchallahu min falanoka waɗugol vidéo officiel man kono haray tigi tigi on haray ko be men humpita on wonande ɓe humpitaki ɓen ko fewndi kon ka amen Bruxelles ga. haray ko karmo ko meɗen ɓe anduɗen ɓen inchallahu Oustaz Ahmad Ba Bruxelles woni ko Allah subhanahu wa ta'ala on neldi sohola. haray ko sonnajo maɓɓe o maketeɗo Hajja Binta ko on woni ko Allah subhanahu wa ta'ala ƴettiti ko on woni ko faati. haray o faatino e dimanche on le 8 décembre 2024 e 17h40 ka hôpital Bruxelles ɗo wi'eteɗo on César de Pape. haray hiwrodira nden ñande inchallahu haray kikiɗe weeti e tenen on kadi hiwrodira ka fana e ka alansara e ka futoro ha ka geeƴe. haray o juulano haray inchallahu hanki e alarba on ɗum hawri le 11 décembre 2024 ka juulirde meɗen masjidu Fatihi no wi'e nokku belgo. joni noon haray musidɓe meɗen mbuy ka meɗen lagine haray ko adi kon taw fure on ko natteteɗo ka meɗen wattinoye. joni noon mbuy haray hino landade ko hondetuma fure on hotata ko hondetuma woni ko o wattinoyte. haray ko sabu ɗum ɗo ka lande ɗen ɗuuɗi ɗon téléphone ji ɗin ɗuuɗi haray men daari men tawi no nécessity hande kadi fi waɗugol yewtere ka laawol kisal ɗo fi humpitugol jama on ko honɗum woni ko fewndi fi nattugol fure on. haray si muuyowo on muuyi haray inchallahu ɓe yiway ga e dimanche on haray fure on hewtoye ka meɗen e tenen on jemma. so hewtide tenen on jemma ɗum hawray le 16 décembre 2024 haray à partir de 1h du matin o hewtata haray talata on naati. haray ɓe fokkitay ɗon ndeññande e talata on jemma ma talata on bimbi haray sutagol pita. haray sonnajo on ko wattinoyte haray ko pita ka wi'eteɗon pellel bantan haray ka village Oustaz Ahmad Ba haray ko ɗon sonnajo maɓɓe woni ko wattidoyte inchallah ɗum hawray le 17 décembre 2024 haray ko ka alansara woni wattinoygol ngol. haray ko teddungal jama on fou haray kala wontirɓe ɓen ka meɗen tun fou Konakiri ha hewtoysere kore wonande kala humpanoɓe faalaɓe tawoyede wattingol o sonnajo maketeɗo Hajja Binta sonnajo Oustaz Ahmad Ba on haray waɗay le 17 décembre 2024 ka julde alansara pita ka wi'eteɗon pellel bantan. haray ko hikkiɗon inchallah ɓe weltanike kadi jama on fou ɓe weltanike jama on fou mo be kala ka wawi iwrugol iwruɓe France iwruɓe Hollande iwruɓe Espagne iwruɓe Angleterre e wonnoɓe nder Belgique on ɗo fou caeɗen ɗum fou Anvers Liège Courtrai Mechlin Charleroi Gand Namur e kala ka on tigi iwri ɗo ha hewtoya ha seltoto fou e kala caeɗen ɗe mi wowli fimum eɗe mi wowla fimuɗo ka jama on déplacé ton ɓe fou ɓe weltanike jama on. haray balle kadi ari buy ko wawata kontade e jawle ko ari kon fou ɗum ɗo fou haray ko tambitagol musidɗo meɗen on e hoore sohla ko Allah subhanahu wa ta'ala on neldi ɓe kon. haray en toriki Allah yo Allah yoɓu jama on fou ko ɓuri moƴƴude e joddi inchallahu yaafo kanko sonnajo maɓɓe on Hajja Binta waɗanamo lakara fotorde waɗa jannatul firdausil ala werde makko. enen kadi yaawi neeɓi haray yo yaafo en so ƴettita en. haray yewtere nden ɗo kala yi'oyɗo yewtere nden yo feƴƴin fiyo jama on wawa humpitade. kala enen wonirɓe gaɓen kadi fuu faalaɗo haray yo ɓeygure muɗum nden tawoye fi wattingol mo ngon haray mo wawi feƴƴingol vidéo on fiyo jama on wawa humpitade. mi fillito
haray wattinoygol fure on haray koye talata arowo ɗo ɗum hawray le 17 mois de décembre 2024 ka julde alansara ka wiyeteɗon pellel bantan. haray ko ɗum ɗo men falno on humpitude inchallahu haray jama on fof weltanama enen kayen toriki Allah yo Allah okku en battane moƴƴo yo Allah on okku en battane moƴƴo yo Allah okku en battane moƴƴo yo Allah yafano e mawɓe men fatiɓe fof e dendagal fatiɓe julɓe yo Allah wurnan en fayɓe meɗen ɓe waɗa barki e maɓɓe yo Allah tabintinɓe e hoore lawol l'islam yo Allah okku en timmode moƴƴere timmode labande yo Allah okkoren enen kadi ko daro fi meɗen ñande tawata e wawana hoore meɗen. haray ɗe wiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi ma akhaz wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib wala أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.